Comme les filages de tout ce que tu as pris, frile de la mais dit la palai, qu'on dit la bliche le mana wewe wari ubabaye, wewe wari ucitse intege, wewe wari wihebye, Imana ikongerere kwizera. Haleluya, izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zizura, imbaraga zitanga ubuzima. Umuntu wese Mwuka wera w'Imana ibi mukwiye wa Mana we nabonye, Mana yo mukarimbeho, Mana nabonye muri gitabo, Mana y'ikaziba, nabonye muri gitabo, Mana y'ikaremi, musigiti cy'umwembe we, Mana nabonye ndakubona wayo ugenda. Ariko Ben warayishuriwe iyi ndirimbo, niwe wa mbere yarayishuriwe iyi ndirimbo. Iyo ngeza kuri Ben ko bagusaba atuye inyuma y'ibihe niwe yatuye, kandi yarangiza ngo akareba umuntu utuye inyuma y'ibihe, azareba mu nda y'ingumba ngo akabona harimo ishanga ngo rikomeye. Iyo anje kuba nka Ben sinosa kuririmba izindi ndirimbo, nogumye kuri iyo gusa gucyana haje imbinguni ako yabadilike. Niyo bazabona Kristo, niyo bazabona Kristo. Ibyo tubihagazeho nta nabwo badufite. Niba udahindutse mu myitwarire ngo uhinduke ubicitegereza n'ukuri, Yesu yarapfuye uramuvuga gusa, ariko ndacu yakoze ku buzima bwawe. Twongeye kandi gushimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yongeye kuduha uyu mwanya mwiza wo kubana namwe kubw'ijambo ry'Imana n'ibitangaza by'Imana n'imirimo y'Imana ikomeye igenda idukorera umunsi ku munsi. Ndibuka aho Yesu yavuze, ngira ngo ni Yesu sinzi niba ari Yohana, waravuze ngo data aracakora, ngo n'uyu munsi arakora. Imana iracakora n'uyu munsi iracavuga, kandi irashobora guhindura n'amateka, iracahindura amateka. Kaze bene data, bavandimwe, babyeyi, inshuti, bana bacu, bakozi b'Imana, tubahaye kaze kandi kugira ngo dufatanye kumva ibitangaza n'imbaraga z'Imana. Imana yacu idahinduka, Imana ikomeye, ihumure tugendana n'iry'imirimo y'Imana igenda ikora yadukoreye n'ibyo yakoreye abandi bidutera intege zo gukomeza kuyizera no kuyihanga amaso. By'ukuri turasoma ijambo ry'Imana, ba Eliya, ba Elisa, ba Danieli, ba Yeremiya, uburyo Imana yagiye ivugana nabo, ariko nanone turacafite n'abandi bantu bakiriho bagihumeka bakigenda bagiye bavugana n'Imana. Murakaze rero muri iki kiganiro kandi cy'uyu munsi wa none, kugira ngo dusangire iby'ijambo ry'Imana. Ariko nanone twabazaniye umutumirwa, ngira ngo nubwo yoba yaratwibwiye ubushize, reka twongere kandi tumubusabe kutwibwira, kuko niko bimeze ndabizi ko yabafashije, natwe niyo mpamvu tugenda tumugarura, kubera ko hari abantu Imana yagiye ibikamwo ibitangaza byayo. Twese impano z'Imana zitandukanye, ngo umwuka azagaba, ngo agabira umuntu uko ashaka. Nayo mpamvu bivuga ko turi umubiri wa Kristo, turi ingingo za Kristo, kandi buri rugingo rugira umurimo wako, ariko nanone rugafata kuri wa mubiri. Twese ndi turi amaguru, twese ndi turi amaboko, twese ndi turi amaso, twese ndi turi umutwe. Ni ukuvuga ngo izo ngingo zose zikora ibitandukanye, ariko iyo byegeranye byose bihesha Imana icubahiro. Mukozi w'Imana, turakwishimiye kandi kuba watwemereye ukongera ukagaruka. Reka nanone bitakuruhije wongere wibwire abantu bagiye kudukurikirana, bongere hariho wenda batarabikurikiranye ariko bakurikirana iki bamenye uburiwe. Kazi. Asante sana, murakoze cyane. Yego, Imana ibahe umugisha. Nitwa Sengiyumva Alexis, kuko nabibabwiye. Amazina bakunda ku abantu benshi bazi nabazi ni rya Kigazi, iry'abantu benshi bazi. Hanyuma rero sengera mu rusengero bita ngo ni Ebeneza Evangelical, nkabandi umurevera pasiteri muri urwo rusengero. Imana ibahe umugisha. Mushumba, tugwaye kaze kandi turakwishimiye. Ariko mbere ya byose reka dusome ijambo ry'Imana mu byanditswe byera, hano muri Yakobo igice cya 5 n'umurongo wa 17. Ibice 5 umurongo wa 17 haravuga ngo, dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6
itagwa. 18 arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Mbisubiremo, dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Reka dusoreze hano mu butumwa bwiza bwa Mariko. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Mariko 16 n'umurongo wa 17 na 18. 17, 18, Mariko 16:8. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanje, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ngira ngo iri ni ijambo ry'Imana dusomye, singira ngo ni ijambo ry'Imana tusomye kandi turihagarariyeho kuko ntirihinduka. Ijambo niwe Mana, ubu ni Imana ibihaye ivuga iyo dusomye Bibiliya. Bibiliya yavuze ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo arasaba, ngo asabe imvura ngo ihagarara amezi imyaka 3 n'amezi 6, ngo yongera arasenga ya mvura ngo iragwa. Hano muri Mariko hatweretse ko ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizakurikirana n'abizeye. Barabisobanuye. Bibiliya yavuze ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, ngo bazanywa ngo ibibica ntibizabica, kandi ngo bazafata n'inzoka. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, nubwo dukunda gusobanura nta bindi birenze, ubyizeye biba gutyo. Reka rero tuganire n'umukozi w'Imana ku bijyanye n'ibitangaza by'Imana biciye mu ijambo ryayo. Mushumba twaravuganye ubushize, n'ubu turabazi. Twasanze mwarasenze cyane, mwarasenze, Imana ikora ibitangaza, irabakoresha. Twagiraga ngo twibaze cyangwa se mutubwire ibitangaza mwagiye mubona. Tusoma muri Bibiliya umuntu wari urwaye imyaka 18, wari urwaye ngira ngo 38, abari batuye ku kidendezi n'abandi nabo Yesu yatobye akondo ngo akabasiga ku maso, ba Pawulo ngo bahabagenda imoshware zabo zigakiza abarwayi. Noneho rero umuntu akagenda yibaza, ese muri twebwe biki gihe hari abantu bigeze kubona ibitangaza by'Imana bene ibyo ngibyo, kugira ngo bifashe abadukurikirana, bifashe abana bacu bakigira ngo Imana gusa ngo nugusenga ntigikora ibitangaza. Uraba ngo ducira ku mayange nk'abantu 2-3 wabonye aho Imana ikora, nawe ibintu bimwe ubureba ukibaza ngo ariko ibi ngibi, ariko kubw'amasengesho. Abantu bavuga ngo amasengesho n'utuntu tworoheje, ngo bene uko nyine abantu sinzi, ngira ngo uraza kudufasha hanyuma tugende muri ico kiganiro. Karibu cyane. Asante, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego. Nkuko mubivuze, natwe turagendera kuri iri jambo nyine ryo gusenga Imana n'ibitangaza yakoze n'abarwayi yakijije. Hanyuma turifashisha ijambo ry'Imana yo mu gitabo cya Yakobo. Yego. Ni ibice 5 n'umurongo wa 16 haruguru harya muvuye gusoma. Haruguru harya haravuga ngo niko kantu wasize gusenga. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Ijambo rya mbere baravuze ngo twaturirane ibyaha byacu, ngo kandi musabirane. Tumwumva gakeraga tugire gute? Dusabirane. Hanyuma kugira ngo mukizwe. Gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Nako kantu nashaka kuvuga, iyo asenganye umwete. Noneho hano iyi ni Bibiliya ijambo ry'Imana iyo ntivuga kimwe n'iyo ngiyo. Aho Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana iyo ntivuga uko nyine ivuze, ubushe ko yavuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana iyo riravuze ngo muje mubwirana ibyaha byanyu. Muje mubwirana aho ibyaha byanyu, kandi musabirane.
yego kugira ngo mukire indwara, kugira mukire indwara. mbaye hataraje gusenga ni 5 n'umurongo harya wa 16 kananje mbasoma ntihasome gira ngo biriya rero Toma yaravuze ati ntamwibonera njenyine haravuga ngo muje mubwirana ibyaha byanyu. Abantu bari mu kubipinga. Hari umudamu uherutse kuvuga ngo ari umwarimu nimba ari umupastori sinzi ngo yamubwiye ngo nta bintu byo kwihana ngo no gusaba imbabazi ngo biriya ngo ntibakanabisubire ngo baze bagenda babwira Imana yonyine n'ubundi niyizibabarira. Tuzatubabarira se kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nirija mpaye ngendera ariko nanje nzaritegura numvise ryo jewe ndimaze ndifitemo amasomo menshi. Oya nanje urankopesheje sinoruhandeka. Muje mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara. Mukire indwara gasana none yamaye erega kubwirana ibyaha nugukira. Kubwirana ibyaha biza bikiza indwara. Nuko abantu benshi bafite intimba zuko babuze nuko bavuga gusa. Abona gute ati wono ntega amatwi gusa mvuge aho uko dufite indwara iyo ngiyo ibitangaza byarabaye. None sasa kubera kutabona umwanya wo kuvuga ngo twaturirane ibyaha byacu musarire kurya ndaje kubigarukaho nyuma. Yego iri jambo ndaje kurigarukaho. Yego kandi ndakubwira impamvu n'ubu ngubu ibintu ndaje kwishingirikije kuri jambo nshatumye mvuga ngo reka turisome hanyuma ndaje kurihe. Harimo n'ibibazo nza kubaza naje aho muje kurimbaza kuko iri jambo ndifite nk'amasomo agera nko kuri 7. Yego kandi ari mu kumfasha nibyo twari ko tugendera muri iyi minsi aho iri jambo riteye ubwoba muri njewe muri iki gihe cyane. Ubu niryo rimfashije ukundi mu kugenda cyo nkumva ko riramfasha cyane. Noneho Imana yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi kubera ko Imana iri mu ijuru izivuga ibintu byose bikaba yategeka bigakomera. Hariho abantu benshi novuga batwasengeye barakira n'ubu bariho bakeneye azoze kumbaza nzoza namamujana mufata ukuboko ngahe mwibariza amakuru. Yego barahari ntibarapfa bose barahari abo mpaye nkubwira. Yego noneho nzanibuka umunsi umwe umudamu umwe ari mu bitaro ari mu bitaro aha yavurwa inda yiwe yari geririyo iriya Imana iratubwira ngo nimugende mukure mu bitaro kandi ibitaro bikomeye pana bene tubide mu bitaro ibitaro bikomeye turangije turasenga Imana imaze kutubwira tutushaka uburyo kugira ngo umuntu ave mu bitaro kizorosha. Ariko kurya uramuririmza zaririmba ngo sinjia rais gutembea na Yesu sinjia rais. No kubera ko Imana yavuze turagenda umudamu yaje kuva mu bitaro. Imana nyiribihe irigaragaza mu ijoro rimwe gusa mu ijoro rimwe. Kandi nuko twanasenze Imana tuwe nta gusenga mufite nijo wababwira uko mugiye gusengera umurwayi mugende mu muhamandiko amandiko namara kumwaya amandiko muryame musinzire. Turaryama turasinzira. Ico gihe twari tumaze amezi 8 turi mu cyumba c'amasengesho. Amezi 8 turi mu cyumba c'amasengesho. Muri ayo mezi 8 Imana nibwo yaturangiye umudamu. Nta muntu waje kubatakambira ngo aze kubabwira ati turarwaje. Amezi 8 turaha mu cyumba turadusenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza. None ngo turangize amaze gushika Imana nawe ngo ni muryame mu ruhuke none. Mumuha ayo mazi gusa nimbagari icyo kinini twari tumuhaye cyo kuvuga ngo aruhuke ntawo bimenya. Ariko gani kinini c'Imana. Tumuhaye amazi twamatwurira uburi turaryama turasinzira ngo buje guca mu gitondo twasanze ari uhakubura hanze umuntu yakiza ari muzima. Yanga no kutuzusa atubwira ko Imana yamukijije. Twebwe kubera ko twari turushe Imana
tuza gusanga ari muzima, n'ubu arahari, ni muzima, aragenda mu muhanda, ntafite n'indi ndwara. ni umumama afite abana se ubu nyine bakuru cyane, ari hafi na hafi hano uburyo umuntu yogira amatsiko akamubona. Kabeza hano Kabeza, urabona ko ari kure, arakira arahari. Ibitangaza n'ibimenyetso bizakurikirana n'abizera, yego, bazarambika ibiganza ku barwayi bakira. Ariko uvuze ko Imana ariyo yari yababwiye, niyo yatubwiye, abantu bazabumvaga neza. Hari igihe umuntu azavuga, abantu bakavuga bati pasiteri yaba yavuze ngo dukure abantu ngo abarwayi kwa muganga. Oya, ariko Imana yavuze, niyo yavuze, kandi yavuze ubumwe niwe waje. None se nduzi ko abari bapfucaga cya Lazaro bari benshi, ariko ngo baravuga ngo Lazaro abari uvamo. Uw'Imana yatunze urutoke, Imana ihabwa icubahiro. Arakira n'ubu ni umumama, arahari, azagenda, arahahira. Ese ni indirimbo ya Ben yaririmbye ngo Yesu arakiza. N'uyu munsi ya Ben nawe yarahishuriwe, biteye ubwoba. Iyo ngeza hari indirimbo zibiri numva yahishuriwemo, yavuze ngo Yesu arakiza, aravuga ngo niwe ureba mu nda, iri indani niwe uzureba gusa wenyine gusa, nta wundi muntu. Niyo ya mbere agasura akavuga ngo atuye inyuma y'ibihe. Ariko Ben warahishuriwe iyi ndirimbo, niwe wa mbere yarahishuriwe iyi ndirimbo. Iyo ngeza kuri Ben kaba gusa ngo atuye inyuma y'ibihe, niwe yatuye, kandi yarangiza ngo akareba umuntu utuye inyuma y'ibihe, azareba mu nda y'ingumba ngo akabona harimo ishanga ngo rikomeye. Ukareba kuyu muntu yatekereje gute kugira ngo ahimbe iyo ndirimbo, yarahishuriwe. Abantu bahishuriwe gutyo. Iyo anje kuba nka Ben sinosa kuririmba izindi ndirimbo, nogumye kuri iyo gusa gutya haje imbinguni. Abantu kwama bayirambirwa bakama baruka, kurambirwa kwabonje muri bijebo taco kuma bashaka ariko batabonye kandi gashaboko. Ariko iriya ndirimbo niyo atuye inyuma y'ibihe. Umunsi ayisohora niwo munsi mwandikira, ndamubwira ngo iyi ndirimbo inkozeho, ndatangaye, ngize ubwoba. Zoja kumusaba naje umunsi umwe, zoje nkandi nje kuririmba rwose. Iriya ndirimbo niyo atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro nyine. Itangiriro niwe waritangije. Bibiri ivuga ko ibintu byose byaremwe nawe. Hari umuntu wabaje ngo ese ngo Imana irema yarihe, yarahwiri igihe cyo kurema. Ariko none urabaza ngo ese Imana yarihe, yariri igihe yari kwirema. Abantu bazashaka ngo binjize iby'Imana mu mutwe, mu bwenge, babanze barebe uburyo babijira babihindura. Ngo kandi ngo ese ngo nkuko gute? Nukwizera. Urahari, urarwaye, Yesu aracakiza, n'uyu munsi arakiza. Hariho ikintu gusa cyo kwizera imbaraga z'Imana. Uwo n'umwe wiboneye kandi arahari aho. No sasa amakuru araryoshe. Ariko mushu uba wazanye na Ben kugira ngo atekereze ngo atuye inyuma y'ibihe, mubize muri iki gihe. Sinzi ko ari umuntu womenya iyo filozofi cyangwa iyo fenomene kuvuga ngo atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro. Uko ni gute? Hari umugabo umwe wigeze kutubaza ati se ubundi ko bavuze ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi, byamara bikavugwa Mose yarahabaga. Undi amamusubiza ati Mose ntiyaba, ariko Imana yaramuhishuriye. Ati se ntimuzi ko twebwe Imana iri mu kuduhishurira? Ati kuko Imana iziduhishurira niko yahishuriye Mose. Cyane niko yamuhishuriye. None natwe ko Imana kirakora gusa nuko tutabisobanukirwa, ariko Imana kirakora. Hari ikibazo cy'ingutu ndibuze kukubaza. Banza ubwire ibyabo bantu Imana yagikiza. Uwo mudamu Imana atuboneramo kijije, n'ubu ni inshuti yacu. Iyo tugiye iwe yabonye ukuboko kw'Imana, azacumba imitsima yose, azamaducumbira imitsima yose. Niwe mu nshuti yacu tugira ni inshuti. Ariko akarimbo bagizavao nimeona mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana watuzunguka. Ngambo kama bahari. Mkono wa Bwana watuzunguka. Natu twabonye ukuboko kw'Imana. Kubera kuko utekereza kuvuga ngo Yesu yadakira agasubira kwa muganga.
twigezaga kumusengera natwe arapfa. Ndakubwiye natwe nuko umunsi umwe turi muri Gitavi Imana atubwira ngo muje gushima Imana ngo umurwayi mwari ko musengera ngo arakiza. Twama tumanuka tuva muri Gitavi turagenda muhira turambara amahuzu turagenda ngo tugere mu gatanu uwo muhungu yari igakangara ngo tugere mu gatanu bamatuye ngo ararangije. Mana we utubwiye ngo arakize none afuwe gute so gupfa namambwira abantu kuzo gupfa ntibiri mutugende cyo kurira twange ko bahamba. Umugabo umwe aratubwira ngo Imana uko izivuga ntizivuga nkuko mwebwe mwamuvuga uko nyine yawe arakize ko arakize niyo jambo Imana yakoresheje ngo arakize. Twama dutaha twirukanga ubwo Imana ivuze twakize no munsi ngo mushikararangize twashitse gani muhira mu isoko mu gatanu niyo batubwira amakuru ngo basezeye mwene data ngo yarangije turababara kandi yari umuyumbe ko yebe yagaza sego umwana w'umuhungu ukagira ngo none Yesu yamuzanye hano ariko ngo bamare kutubwira ngo ararangije twamye ducika intege mu isoko umuntu akazana ngo kuvugisha n'uwa no kuvuga ngo icyo zoba ko byose Imana izivuga kandi zikiza kandi gakiza. Nanje uranibukije natwe twigeze gusengera umudamu umwe ngo ni Mukankangwe turamusengera nije wageze ucunga abantu baza batuzana ibyo kurya tugacunga ngo buce Imana araririmba indirimbo yo muri Yokovu. Bene data barabizi abantu biwacu ko barabimenya Muzetarasisi ba Munyamahoro babyicaza bananiya n'abandi nabayo nasi Pastor Jonas barabizi ngo amara turirimba indirimbo ya Yokovu ngo habe ku cyumweru ndatangaza ndavuga ngo uriya muzamubona hano mu rusengero gushima ngo arangize simba nibuka neza niba ari kuwa mbere niba atari kuwa kabiri aririmba iyo ndirimbo yo muri Yokovu ngo amare yamaceceka ntiyasubiye kuvuga turagenda ngo cogera ngira ngo kuwa gatandatu aracikana. Ndababara Pastor ndababara ngira gahinda ngira umubabaro ndibaza mbwira Imana ngo turasebye udukojeje isoni ibintu twavuza gahinda n'umubabaro ngo mare kubabara maze kugeriri ndagenda nja gusenga Imana imbwira ijambo rimwe irambaza ngo Suzukiza nahoga muzamukiza mwebwe ako gahinda ufite muzamukiza ndamandise wa mana we none wewe kuri yandi nibaga tutazadukiza ari we bagusuzuguye. Imana iravuga ati mutuze si mwebwe yaje kudukorera igitangaza Mukamuyumbe arahari uko aya makuru ndayacikije ariko abantu barabizi igitangaza yakoze. Komeza nshuti yaje ngo twebwe uko ndumva kera uko mwe mwariko mushaka kugira ngo mwebwe mwama mugenda muvuga tugira inani ibitugu tuzamura ibitugu ngo twagize gutya ngo ni twebwe taruhari rwanyu irambwira ati ceceka mwe muzamukiza genda muryamiriya simbangu ngo twatashe mu isoko tawatashe no mubabaye tumaze iminsi muri Gitavi twadusenga murwaye baze badukomera amashi ngo twasenge ngo dutaye gutya dushitse gutya dushitse mu isoko umuntu yarangije umwe akadacaha undi agacaha umwe akarari wabo twako tuza mu gitondo tuja gushingura gusa sino kubwira ariko Imana iza kutubwira tugira ngo ariko nukubera iki muza mushaka ngo abisi babashime nukubera iki muza mushaka ngo abisi babashime none se Mana badushime si wewe no ariko hari abahimbyi bari mu guhimba indirimbo bavuze ngo nubone isi gukomera amashi nguzuhindura isengero isi ni gukomera amashi ntukabuzishimira ngo isi yagukomera amashi yakuzamuye ngo hari umukinyi babajije ngo ese kubera ikuzo utsinda ibitego byinshi avuga ibintu bibiri byandangaje umukinyi ngo arababwira ngo iyo mfashe akabumbu ngo sinza nita kunduru habavuza hanze nuko hanze ngo eka icyo ni kimwe ngo icya kabiri ngo ndaza yita ku mashi bahaba mukomera ariko uyu mukinyi yara none abakristo abanyempano bari mu gushaka ngo babavugiriza karuru babakomere n'amashi naho ibintu byapfiriye ni wewe ni wewe twaye tuganira aho no kurya uzureba isi ahantu igeze
ni ukuvuga ngo mu Giswahili bazavuga ngo tunataka kusifiwa na wanadamu, yego, turashaka gushimwa n'abantu ariko tudashimwa n'Imana. Kandi wibuke ko Yesu yabwiye abigishwa be, barababwira abatuma ngo bagenda bakora ibitangaza ngo bagaruka atiza amakuru hata amapepo yatwumviye ko turapfa kuvuga gutyo gusa akamaguru. Yesu arabitegereza ati icyo cyo singenzi, icy'ingenzi si ukudukomera amashi, yego, icyo cyo singenzi, icy'ingenzi nuko amazina yanyu yo bayanditse mu bitabo, bo batuka, bo bavuga nabi, bo bagira gute, icy'ingenzi ni ukumenya ko mwebwe ko muri Yesu. Abantu ngo babavuge iyo Imana n'ubu ngubu uko atazigenda, si ngombwa ngo abantu baza bamenya ngo mwakoze ibi. Imirimo n'ibitangaza zonyine bigirishwe bizakurikirana n'abizera. Yego, nibi mwanditse niko yavuze. Ibimenyetso n'ibitangaza ngo bizakurikirana n'abizera. Ariko rya jambo n'igitanga ngo mwaturira aho no sasa icyo gihe twama dukomeza murasenga, yego. Umunsi umwe tuja gutarama Kimironko ahantu hamwe ku ikanisa, sinzi niba riri Kibaho y'umubishop Mwongoni Jean Marie. Dushitse Nabote araririmba, ako Nabote araririmba ngo izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya, ibibazo mureba biraziritse, nimuhumure mwitinya. Amaze araririmba Nabote uwo munsi fatwa n'umwuka, ngo tumare gufatwa n'umwuka turamanuka tugenda Kimironko. Nariho nari twari dutashe nimugoroba, ariko dufite Pentecoste yaje ngo tuje gushika ku muryango gutya, tukaba twaturi kumwe n'abadamu babiri. None wa mudamu twumva amakuru abantu bararize mu nzu, aho twari tujye kuja kurara, uwo mudamu ngo aracikaye. Aye wewe ibihigo, aho mwari mugiye kurara, aho twari tujye kuja kurara, kandi hari icuma c'amasengero. None wa mudamu twari turi kumwe yamama ngo none zantare bavuga ngo tureba ngo ziraziritse, none ndiziziritse bazizituye. Nuko nyine nawe tubwire ati neza barazizituye, none twego bamaze kutonga intare ziraziritse. None tugeze hano twama dusanga abantu bahuruye ibitangaza byabaye, turi ndinjira mu cumba nama nsanga kaza mbura nkandagira, ni musohoke mwese, musohoke muze hanze, musohoke wewe nawe twinjire, mukinge mushiremo mvunire mu rufunguzo. Amaze barakinga amaze gutera isengesho, umugabo wewe ariko kubira hano hanze ahakubita mu muryango, subirayo wa munebwe wewe uguma iyo ngiyo. Turasenga saa sita n'igicumi ntarabyuka niki ati nari nsinziriye, nico yatubwiye gusa bizo gufana nimwe mwabibonye, ariko jewe ntapi, jewe nari nsinziriye. Turakingura abantu bari nibiki ati mumbeze gusica imwe nari nsinziriye, nk'umuntu uvuye mu bitotsi, mumaze gukubita isengesho kuva 6h muhamuse twadusenga tugeza saa sita z'ijoro. Nuba arahari uwo mudamu arahari. Imana izikiza, nanze naryo no kwa ndi babwira muje kumubaza, arahari. Imana izikiza narayibonye gutya. Icyo uvuze ndibuka turi ku mugorore, turi mu giterane, twari tuvuye mu Burundi. Igihe turi mu giterane batubwira ko umwana yikubise hasi, yarari imbere y'inzu gutya, yama yikubita hasi arahwera. Baraduhamagara, Pastor Munyamahoro arabyibuka, Pastor Byicaza urabyibuka, Pastor Nania apana Nania yari yaragiye, Tarasisi urabyibuka. Ubwo twamye tuza dusanga umwana ko barahungiza yahwereye, ntayamenya umutima kuratera kurakubita. Twamye turasenga ubwo kuva ku mugoroba, twama dusenga ngo cegeza nka saa 5 saa 6 umwana ubwenge buragaruka. Ibyo narabibonye nanje muze Tarasisi, ngira ngo uri kurabyibuka. Iyo abantu zerageze hano Byicaza wabagiye ubembe, Byicaza iwacu pasiteri niwe gambaye mvuga nanje. Uzomubaze kuriya jewe na Byicaza dufitanya amateka y'Imana yakoze mu wiwe apana kuri mu wiwe ahangaha ariko akiri ku mugorora yamabona ndinjiye
uvuye ruguru ntiyarazi niyo mvuye amakuru yose n'ubu ngubu iyo duhuye nawe tuba uri inshuti dutahe uko wari upfa Yesu we ibitangaza by'Imana biracyari ko bikorwa gusa nuko twebwe tutaramenya ko Yesu ahakora n'ubugingo n'ubu ibitangaza ngo bizakurikirana n'abizera aho abarakiza arakira uwo mudamu arakira arahari n'ubu ngubu ni umukozi w'Imana uzusengera abarwayi ari mu gusengera abarwayi ku rwego rwo hejuru azasengera abarwayi azakora amaji nk'abantu b'Imana mwe Imana iracakora n'ubu nzambwira abandi tuzi iyo duhuye gutya nawe tuzi ko Satani yaragufunganyije nyine yarakujanye udakoze aya mayitaje kuvuga niko Satani azayiba abantu bakama bagenda iki naco cari gikenewe muzo Imana yari yarateganije Imana ihabwa icubahiro none hari undi murwayi hanyuma mfite ikibazo ndibuze kukubaza nyuma yo kutubwira ko hari undi murwayi abo ni babiri twumva Imana yakoreyeho igitangaza nanjye nari mbabwiye abona nabonye nyaya amaso yanjye mbona uburyo Imana ikijije umuntu yari yahwereye abantu bashobewe Imana isengesho rikamuzutsa nanjye narabibonye none reka utaravuga uwundi ndabanza nkubaza iki kibazo none se mushungi kuvuga nk'abandi nk'ababiri nibo ngaho vugagira nimara umudamu umwe kumurambya ku ndondo umudamu umwe wari kumurambya w'abaturika mu baturika arurira aje kumanura ibigori kurya hamanura ibigori iwe yaravuze gusa ngo yabonye nk'umwijima yamahanuka yika hasi ari ku rusengero yego yamahanuka hasi arahwera igihe twadusenga Imana yatubwira ngo uriya mudamu bagiye kumwikora ngo namapepo yamufunganyije iri hejuru ngo none ngo mwirukange ngo bagiye murasanga baho igipoyo ngo bagiye kumanura Uvira uko bamujanye tazogaruka kandi icyo gihe umugabo we yagaza mw'inzoga ariko ubunyene n'umupasiteri twamaturira gutyo mwebwe mwariye twari ku musitari ahandi kuri none uko Imana itubwiye ibibwiye bakamusora ahandi uko itubwiye ibibwiye bagafasa ahandi twahuriyemo turi batatu twese tuzanywe n'iryo jambo rimwe gusa ngo tumare gushika Imana yatubwira ngo icyo muzoshika mbagiye kubabwira murasanga igipoyo hano hanze kandi icyo gipoyo nimumara kugisanga hanze ntimubabaze mugiteme mwama mugitemagura nimumara mwinjire mu rubunga twamwe dushika igipoyo turagitema narahangana mukagatariza igipoyo turagitema ngo turangize kugitemagura gutyo n'ikirengeti cyari kiriho none mugitema se nta nkuru muri ababwira nta nkuru twamwe dushika gusa dutema umuntu tumwinjiza mu rubunga isebe uko yaduhaye umurima w'ibigori ati muza mwinjira gusa muza muca ibigori ngibi nikimasa mubage ba muratabara hano mu Buganda muratabara ubu biragoye nuko gamwari ko mutabara ari hari mu mujyi ngo musabe ibyo basigira abana n'ibyinani mwebwe gusa byari byoroshe aho twamatugira gutya turinjira icumweru cambere ngo tuje kugera minsi amaze uwo munsi nzani ku munsi mwijoro ngo aje kwa mwijoro rya kabiri ariko data kamusora arimba indirimbo ararimba ngo anaweza yote anaweza yote ashobwire byoshi ashobwire musararirimba gutya Pastor Kamusora araririmba gutya ngo aririmbe gutya umwuka yamahaguruka umurwayi aho yararyamye hari yamahaguruka nuko yamatanya kugenda mu rubunga nawe araririmba mutararoha muse twari twasenze wasenze kweli uwo munsi twamatwijira uduma kandi umurwayi yakize Pastor Kamusore yarasi kuririmba yararirimbye uwo munsi Kamusore ariko Kamusore ariko uwo munsi yararirimbye yeme Kamusore no kwerekwa ageze yerekwa nta wundi muntu iyo Mana nama nibona gutya utekereza igipoyo bagiye kumujana Uvira aje
naje naragitemye naje nzayagarukaho igipoyo turagitema gutya. Imana n'ubu ari hano mu Buganda, ari hano arakomeye, niwe muntu ukomeye. amapepa azayiba abantu n'ubu aracabiba, karabiba, karakora igitanga, n'ubu karabiba, kariba abantu. amadayimoni, idayimoni nta rindi jisho rizaribona keretse iry'umwuka ryonyine gusa, ryonyine ry'umwuka rizarireha ryonyine. mwuka wera ngo azariha, azanukirwa. mwuka wera azanukirwa n'ibintu bibi, azanukirwa aho. N'ubundi banibukije umuntu ariko sini bamambwe uwo mugore yamyamye azarampobera duhuye, arambobera siniki cyabaye, ariko nkabona simuzi, ntaho nigeze no kumubona. Na Imana yatubwiye uwo munsi twari tutambutse, Imana ngo tuje gutambuka tuje ku mugorore, Imana yatubwiye ngo hano hariho umuntu ngo warwaye kuguru, ngo kandi ko baragurisha inka bamujana ku bitaro, ngo none mwirukange ku mugorore. Uwo mudamu ngo turangize, ariko uwo munsi twama dusanga ureba abandi bagiye kwinjira, none bakuje kwinjira yasibye kanisa. namwe mpaye umudamu kiri muto, apana ngo ni mukuruga muto, umudamu waruzaye nimba ari rimwe nimba ari kabiri, rimwe yarazaye rimwe gutyo gusa, yamagwara ukuguru kukamurya akamiriza gahwera, ngo tushike injira mu nzu, atese ntabasha kwinjira mu nzu, injira mu nzu barafashe barinjiza mu nzu, bari batatu, bari bamusigayeho, abandi uko bari mu kanisa, iwe ndakuru turenjiza mu nzu, amaze Yesu n'ubu ari hano nawe, ari hano uwo mumama ari hano, yabonye ukuboko kw'Imana. n'ubu umugabo we ntiyaranahari, aza mbona gutya ati ni wewe, si jewe uzore, ni Yesu, jewe nariko nitambukira mu kuri kw'abakristo guhana. mwari mugiye hari, twariko twitambukira, twatuvuye muri Kabembwe twigiye mu Magunga y'epfo, ngo tugera hayi nyuma y'umuhana gutya, ati mugaruke. nose ubwo mwari ko mugenda musenga, hoyaye mwabyumvishe uko nyine. Imana none mbwira abana ati sinzi ibintu numvishije, mpagara tuwe nkaba tusenga. no naho ku mugorore wepfo twumva bararirimbye, ngo baririmbe kuni gutabantu zagenda niyinga gute dusenge. naho ako kantu buke twanasenze gacana, Imana ati mugaruka hano, aha hari umurwayi kandi wicaye aha. iyo tuvuye hano avuga ati Imana yarangobotse, Imana ikugoboke, Imana ikugoboke muri ibi biganiro, wizera imbaraga zisumba byose. Bibiri iravuga ngo ibera hose rimwe, ngo ijuru n'intebe, ngo ngo n'intebe ye yicaraho, ngo isi, ngo n'intebe y'ibirenge, nta ukuboko kwayo kutogera. abaririmbyi bari ngo warangobotse, warantabaye. Imana yaramugobotse uwo munsi. umuntu utari wagiye gusenga naho gani mwe yacunze. buriya rero nubwo nyine mwari ko muje gutekereza ngo mwagiye kuki mwagenze ku cyumweru timwaza guterana, timwari guterana uko Imana yari yacunze kera uwo murwayi, kandi ndibyobayo ngende ninga ntibibaho aho tumva icyatumye abe nuko no bandi mu rugenzi rumeze gute, kamenya ko ejo ringiza nsi, ariko urebe icyatumye uwo munsi turagira gute. Imana kutabara gutya. mwari benshi se? mwari batatu gusa, kandi batatu gabahuje umutima, ni nka butatu bw'umwuka. biteye pasite, ibi byose ko numva ari ukuri ku ijambo ry'Imana. Ikibazo rero mfite nsobanurira n'abandi wenda bameze nkanje, none izo mbaraga, ubwo bushizi bw'amanga, izo mpano n'ubwo buryo Imana yabakoreshaga, ese ni Imana Imana ntizihinduka? ngiye kubaza ico kibazo ngo ese ni Imana yahindutse ntizihinduka? niki cyabuze? ni kibazo nyabaki? ese niki cyabateraga ibyo kitakiriho ubu nyine? none ngo tuvuge gatutese ko Imana yabakoreshaga ibyo bitangaza, abarwayi bakaba bariho baye batakamba,
Imana yageze ibatungira urutoki. Ese ubu ngubu kuko Imana itabatungira urutoki ubu ngo ibatungira urutoki, ese iracyari batungira aho? Nimba itakiri batungira, izo mbaraga zaterwaga niki? Urakoze cyane. Yego. Uzi icyatumye nsoma ririya jambo? Ni iri jambo nyine. Ni iki kibazo? Kuko nari nzi ko nazuza kubimbaza tu. Kuko ndi wogenda utambajije ati si impamvu. Yego. Kuko ikintu cyose kidafite impamvu kikibaho. No. Iri jambo ncyatumye ndisoma. Hari ibintu bigera kuri 3 tuza kuvugana. Yego. Turuzi ko abantu benshi mu kuja gusenga bagiye gusenga bazi ko bagiye kuganira n'Imana gusa. Bagenda gusenga bazi ko bagiye kuganira n'Imana. Oroje iri jambo uko narigise ko atari kuja kuganira n'Imana. Nukuvuga ngo umuntu wese yamaze kuvuga ngo nabaye mu Kristo. Suko. Nukuvuga ngo aba yinjiye mu ntambara. Kurandegera. Ni urugamba tuba tugiye kurwana narwo. Yego. Aho nzambabwira ngo iyo umuntu avuze ngo nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, tayari ubuvuye mu bundi bwana. Yego. Winjiye mu bundi. None sasa iyo Satani ibone gutyo tiyo tureka. Yego. Muzamusoma kare gatabo k'umugenzi. Kaza kaba ngo mu Kristo avuye mu mudugudu bitarimbukiro. Agana mu rurembo Siyoni. Ngogeze mu nzira ngo ahura na gihanda bwebe. Na Apollo. Atese kuravaye ukajaje. Ndava mu mudugudu bitarimbukiro kagana mu rurembo Siyoni. Ni umukristo uri mu kubazwa ubunyine. Uravaye ukajaje. Ati ko ndavaga navuye mu byaha. Narokotse. Satani yakureka. None sasa ngiki kibazo sasaga. Naho niho iri jambo ryose rizingiye. None ngo harangiza akavuga ngo se ni ikiwagaye. Irivuye ni ikiwagaye. Asante. Mbwira ico wagaye sha. Ati nagaye umwami waho ndetse n'ibihembo byiwe. Umuririmbyi wo gushimisha ngo nahaswe na Satani taciza yambaye ngo yambaye urupfu rwite ngo nibwo azahemba abakozi bane. Tiwumvaga sasa. None sasa twe tukagenda tuzi ko tugiye mu kunezerwa, tugiye mu bisubizo, naho tuzi tumenye ko tugiye mu ntambara. None sasa nimba iyi ntambara tuyirimo, ngiri rya jambo ico Yakobo yashatse kuryandika. Aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, ngo ariko condition ke yasenganye umwete. Wumvishe sasa? Umwete kubereka tushiramo. Ari umuntu hoja ku masomo agomba gushiraho umwete. Yego. Ari umuntu ushaka umurimo agomba gushiraho umwete. Yego. Ari umunyamasengesho umwete. Ikintu gikenewe ubunyine n'umwete. Nima ndamwete dufite. Abandi sengesho ryaratunaniye. Yego. Kurumva? Nukuvuga ngo ikintu cya mbere rero icyatumye kera twabishoboraga. Yego. Ngira ijambo rya mbere. Kera twagiraga kwiherera gukomeye. Twagiraga abarwayi babaga twavuga ngo abarwayi mujane mu mahombe. Abarwayi mujane mu rubunga. Kwinjira ubuduma y'abarwayi. Tubasengere. Yego. None ubu nyine umuntu asigaragana iminota 2 ukabura tasha. Suko. None ngiye kukubaza. Ubu tugize abaganga benshi ba magendu ukurumva abarwayi bokira gute? Badakorera mu bitaro. Umuntu kuvuga ngo umuntu azoza kubwira ngo indwara ni unda kubwira ngo ni indwara ni umurwayi wataracanganyikirwa arenzike. None sasa n'abasenzire umwe uhamagaye none ejo uhamagaye wundi hanyuma urumva ntuvuga ko twaducanga abantu. Ikiza rero nuko kera twagiraga mahombi abarwayi tukamenya ko bari hariyo, tukamenya ko banaka bahabari. Nukuvuga ngo abantu bose sabaganga. Bose sabaganga. Abaganga abarwaza harabakora isuku, harabasasira abantu, harabagira gute. Hariya abantu bose sabasenzi. Yego. Kandi nibwo turi abasenzi hariya twese simpano simwe. Yego. Kurumva? Nukuvuga ngo iyo muteranye biza bimera gute? Iyo muhuje impano. None yo twabaga turi hariya aba barwayi twakurikiranaga umurwayi tukamenya ngo uyu murwayi no yiminsi. Umuganga azavura umuntu akavuga ngo uyu muntu indwara bigeza. Indwara igeza. N'abasenga rero nabyo nuko ntaho bitandukaniye. Yambainga. Kuko twageza dusenga umurwayi Imana ikatubwira ngo bimeze gutya. Mufunge mu uyu munsi muje mu butayi mugire gute tiyagira winjira. Nta gusurana urumva ibyo zose ninde uhawe ukurikirana ibyo ngibyo? N'umudokiteri uri uvura murwayi. Yego. None twebwe kubera ko ibintu zose ntituza binjira ntitutagahunda dufite nimwe.
nta gahunda n'imwe dufite y'uyu murwayi ejo ngo yarwaye kandi Imana yavuze ngo yakize ejo bundi zageze nta mpamvu n'imwe yababwiye, nta kibitera yababwiye. Ni ukuvuga ngo iyo dushaka, kera twashakaga twagaza tumenya ijambo rya mbere se Mana impamvu umurwayi arwaye gute, ese arasengerwa araja ku bitaro, iyi ndwara si iyo gusengerwa aje ku bitaro, iyi ndwara si ibitaro niyo gusengerwa. Kuruvuga ngo Imana yagazivuga turi hehe, turi mu masengesho. None sasa kubera ko twabaga mu masengesho cyane, ikintu cya mbere twagaza dukora Imana ikatuvuga ngo mwature, yego yarindi twasomye muri Yakobo havuga ngo muje mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirana kugira ngo mukire indwara. Mwaturirane, ariyo Bibiliya ijambo yera yavuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu ngo kandi musabirane kugira ngo mukizwe. None sasa kera abantu bagaza bakatura mugakora indaraza, indaraza ikaba hakama haba indaraza bene kwa kuragera ngo cyagaza gituma haba indaraza niki nuko abantu bagaza batinya bati baratuvumbura. Bagaza batinya kuvumburwa ikiyo uzi ko wagaza uja kwirega wagaruka subirayo banze kwirega zane ku munsi umwe twireza inshuro 4 kandi tukashaka Mana ko twatwirega bimeze gute. Amazimana za gutungura umuntu umwe muri twebwe nuko twabaga dufite umwete kugira ngo tuje hariya. Nta buryo wohinga umurima nudashira mu mwete. Tuzi ko kera bagaza ngo twagiraga abantu bamwe banyarubyiza. Ego banyarubyiza nubu baraha nubu baraha ariko bajya banyarubyiza kujya ndaco bagaza babona uwo ugenda ukaja guhinga ukagira amahinga birutarira guhinga abandi bawugejeje mu mirimo uko ni nyarubyizi gusa ukazoza gutwika umurima warameze igihuru kigeririye ukazusanga abandi igihuru umurima ugeziriye kubera iki kubera ko ibihuru cyarakuze kikibigori ukazusanga ibigori byatukuye nuko nta mwete yigeze agirira uyu murima wiwe. Nukuvuga ngo natwe aha hantu Bibiliya yavuze ngo gusenga kumukira kugira umumaro mwinshi ngo ariko kandi ngo yasenganye umwete. None sasa icyabuze muri twebwe nta mwete tukigira, aho nico kwaturaga ibyaha, ico kwatura ntaco tukigira, ico carapfuye, ico gusabirana ntaco tukigira. Abantu basigaye bikunda tumvaga abantu bunyine basigaye bikunda kwa musanga umuntu yikunze ngira ibi ngibi ndikunze aho. None sasa ico gihe rero kubera ibitangaza byagaza biba byinshi nuko Imana yagazibona abantu bayo abakozi bayo kuvuga ngo bari n'abakozi baje. None nsubira inyuma gato ya pastor ushize nariraruguru nigeze kubaza abantu ati se nimvuga ijambo muranumva nabi ariko ga ni Bibiliya kuko yaravuze ngo naho icacu ngo ngihemba niko Bibiliya yavuye ngo ngihemba nukuvuga ngo kiza gihembwa ngo abakozi banje ngo ariko kubera kuko baba mu nzu yanje none uzomara iminsi uryamye numara ndaronda ubwo ati se ukuoja muri kare akazi ka leta ukaryama mu nzu kukwezi kwa mpemba ngiki kibazo gihari ubu nyine tugomba kuba dufite uburyo tuba mu masengesho kandi impamvu zo kuba muri aya masengesho pastor harimo ibintu bibiriga. Ikintu cya mbere yego twagaye dusengera barwaye, icyakabiri natwe ubwacu tukisengera cyane kuko kandi zo twahuraga n'ubu turaza kuduhura nazo. Shitani ganirya Satani niryaga yiruka cyo abantu bibagiwe tumvaga twagaye dusengera barwaye natwe ubwacu tukagaruka tukisengera. Niyo mpamvu uri kubona abantu benshi ugasanga abantu benshi bagenza ukundi ugasanga uko nyine ni impamvu imwe gusa nuko natwe tutakibona umwanya nta mwete tukibishira ngo ngo twisabire. Yego ubu nyine ni nk'abantu bihararuze twivuyeho none sasa ntitukibona umwanya kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo nimuze twihererana musanga ahantu hatari abantu imiruhira barembeje n'urusaku. Nimba rero tutaravuga ngo duhindukize amaso inyuma tuvuze ngo ese tuse turimba ya ndirimbo yakera barimbaga kera bakwiringiranga
bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Sasa ugiye kubaza ukabaza wenda kabariya babitebetebe mwaramuvuganye, ukabaza we singanji Imana yabarize bari bingiye gusa Imana, nta kindi kintu bari bafite Imana gusa. None se sinabajije uburyo bakoranye n'ababembe n'abafurero n'abanyintu kugira ngo bagere ku mwanya wo guhabwa ngo abe siritanda gusa kugenda gusaba kabaza Imana ikababwira ngo ibyo si bya nzabikora. Nibyo rero ngaho ibintu biri mu gupfira gasasa. Utekereze kuba inganji iri inganji, Imana ikababwira ngo nije uzabarinda, mugende mugere gute mushinga, ukababwira ngo nimugende muvugirize ingungara muri yarango gusa kubera ko mwambajije. None sasa twebwe ikibazo gihari ntibagaza basengera, twitwaga dusengera abarwayi gusa, ahubwo twasengeraga natwe ubwacu. Yego, kuko natwe dufite izindi ntambara, izindi ntambara zikomeye. Niyo mpamvu muza musanga n'abasenzi ngo se Nyanaka nawe yohura n'ikibazo kubera ikiwe si umuntu, kubera ko njewe nduhura n'iki kigeragezo, naje ndi umuntu. None sasa abantu benshi kubera ko bazi ko nsenga ngo se Nyanaka yohura n'ikibazo gute. Hoyaye nimba ndafite umwanya kuvuga ngo naje nije hari senga Imana ngo Mana dore, kandi si jeje nyine Bibiliya yavuze ngo musabiranega, kubera ko turi hariya turi batatu cyangwa turi bane turasengerana. Yego, suko turasengerana. Kera ndi twagaza dusenga ari wenyine. Hoyaye kurumva kera twagaza dusenga turi kundi turi abantu batatu bane batanu 10 tukama tuva mu twinjire. None ubu nyine umuntu yabaye turabona abe n'abaririmbyi, umuntu asigaye amenya kuririmba itorero ryatangira kunezerwa guki ngo mbaye muhanzi ku giti cyanje. Tumva kera ko ducitse gamwe sasa. Mbaye muhanzi ku giti cyanje iri ugiye akaguzohura nako, njewe sindi kumwe nawe, ni ku giti cyawe. Tumvishije ibintu byose umusenzi nagira guki ni ku giti cyanje, umuntu ni ku giti cyanje, kubera ko ibintu zamaze kuba ku giti cyanje. Niyo muntu ari muhura n'ikibazo iriya tawubwira titwosabirana titwosengerana kibiriho. None mu ijambo rimwe ni ukuvuga ko igituma ibi bitagikora cyane ni ukubera ko ibyo dukora tutabishizemo umwete. Yego, nta mwanya tubifitiye. Bisabye kwitanga, kuko wavuze ngira ngo kwitanga guha Imana umwanya, kandi wabivuze neza by'ukuri. Witanga nzamugorora wavuze ibintu bitangaje, gusa abantu nuko dutinda kumva. Nayo mpamvu muri iki gihe abantu bari mu gukunda kubivuga ngo tugaruka ku mateka yashize, ngo tugaruka ku byabaye, ariko nyine nibyo bizabyubaka abejo. Abejo amateka niyatuma umuntu atera imbere. Nimba ari amateka yabaye mabi, babwira abantu kutayasubiramo, bakababwira ibiri imbere. Aho iyo amateka yari meza ukabona abantu bagiye kuja mu mateka mabi, uzubabwira uti ibyiza hano hari byiza, tugomba kubigenderamo, akaba ari byo tubamo. Siko no muri byaririmze gusibanganya amateka mabi uhindure. Aho ntiwumva nawe wavuze ikintu uravuga uti se abarwayi baza bakumanyirizwa hamwe, nico gituma ibitaro bibaho. None umurwayi yagera kwa muganga bakamubwira bati wewe ngibi binini subirayo ntiwirirwa winjira ibitaro. Hakaza ubundi bakavuga bati wewe uramara mu icumweru. Aho hazaba abandi baza muri urgence. No mu Mana rero wavuze ngo ejo bundi apana uyu mwaka, apana kuvuga ngo uwundi mwaka wo hiye, ejo bundi rundo irundo mu cyumba cy'amasengesho hari abarwayi batanu ninga ya mabaraza 5-6. Bamwe akamaza n'abahwereye, abandi bakazana bahambiriye, abandi bakazana ku gipoyo. Ariko kubera ko abakozi b'Imana bari mu cyumba bose nanje uravuze. Ndibuka abantu bo kwamboga, muribuka ko ari umurwayi umwe wari wararwaye, twageze dusanga mu nzu bamuboshe bakamufunga amaboko, tukarinda gukata n'icuma
bakamuboha gutya ahantu mutobona mutofundura mukarinda gukatani abo kwamboga muribuka abo bantu murabyibuka uwo murwayi amadayimoni abaho azatera abantu no muri iyi minsi aracatera abantu kandi azakizwa ngo n'amasengesho y'umwete gusa mwabantu b'Imana mwe amasengesho y'umwete ndakubwira ngo ahirundo bahamagara n'uyu munsi tuba tuvugana bahamagara umuntu wita Nzabinesha uko n'umwe ni mabagusa abantu bakwiriye kugira aho babarizwa byabaye magendo yabivuze abaganga bakavura magendo hari abarwayi baza bamara iminsi 3 hari abagira iminsi 2 hari abagira ukwezi hari abagira umwaka none se ubundi wa wundi none se ngenza nibaza uburyo abantu baza bagaya ibintu bimwe ntibagende ku ijambo ry'Imana uriya we wari umaze imyaka 17 uriya mugore wari warivuje Imana se yari ihari ariko yarategereje umunsi no kwa muganga umuntu azavurwa akavurwa bakamuhindurira imiti bagahindura kire bagahindura n'amasengesho niko azamera nuko none se ntuzi ko sinda gusubira kubwiye tuzi ko twagaza tuvuga ngo nimufunge none muje mu butayu muve mu muhana muve muri uyu muhana mwimuke muje mu butayu mugende ntihagire ubabona uko ni yakire twaduhindura ko ni imiti niyo miti naraye numvise inkuru ngo ari umwana wavuze umusore umwe wavuze ngo biriya ngo vuze ko ngo Imana yavuze ngo mugende mufata amazi ngo nimumara muyasengere ngo muyahe umuntu arakira ngo biriya ni iby'abadayimoni ngo si umwuka w'Imana ariko naratangaye mwabana bacu mwe niba hari uko Imana yayibakoresha ni mu bivuge by'ukuri ariko mureke ku Imana ntigira inzira zayo uburyo bwo gukora yagiye gukiza umurwayi itobakondo Yesu Kristo wenyine yonyine itobakondo kandi urumva urwondo ngo yariciriyemo n'amacano kandi ikintu gisuzuguritse muri iyi si ni amacandwe acira amacandwe atobakondo hari Imana ngo aramusiga aramubwira ngo ugende uje koga none muri iki kinyejana Imana nimbwira ngo ninzana amazi naho umuntu bibaye ubufumu Imana nimbwira ngo ningende nzane umuti nzane ibihuru nimara mbihure nimara kubihura nimara mbishiremo amazi agakopo kamwe k'amazi umuntu anywe agakira uvuge ngo n'imbaraga z'abadayimoni imbaraga z'abadayimoni zazirukana abandi badayimoni gute Yesu yaravuze ngo nubona ubwami burirwanije ngo buzabugiye gushira buzabugiye kurangira yemwe tuze duhagarira ku ijambo ry'Imana ibindi Imana yagiye ikoresha biratangaje yabwiye Mose irambwira ngo rambika inkoni yawe hasi none icyo nacyo bavuge ngo uko se Mose yarazanye n'ubufumu nawe Imana ikamara ngo kora mu kwaha kwawe yagukuramwe agasanga ukuboko kwagize gute kwabenge ariko se ndabaza ikibazo pastor kuwo muntu uvuze gutyo none arasoma Bibiliya cyangwa ntayisoma none nimba yizera Bibiliya ntiyizera ihayivugana nawe none yavuganye gusa muri Bibiliya gusa nuko irarangiza araceceka kugeza navuga ngo n'ubu yaracecetse none umuntu yobona ngo amandiko ngo niyapfuye ngo ntava ku Mana ntatekereza Imana yabwiye bamuze gatako ikabigisha gusoma Imana ikabigisha gusoma na Basiraheli n'abandi aba basaza none karabona ko itokorera ku mandiko ngo n'ubufumu mwabantu b'Imana mwe ibyo udatahura ibyo udasobanukiwe washaka wabireka ni ngabyo byiza cyangwa ukazana n'ijambo ry'Imana ariko ibufumu kwandika amandiko nyandikiye hano ukayashira umuntu uri mu Mutara akayasobanura ngo dore si kimwe n'umuntu wanditse urwandiko nkarugweza ngo ujana mu Mutara karusoma ariko bazaruha bavuge ko no kuvuga mu ndimi ari ubuyobe tubaruhaga bareka ariko hari n'abavuganye ngo kuvuga mu ndimi ngo nukuyoba cyane barahari benshi barahari no nibwo bwenge navuze abantu nyine bagize ubundi bwenge
birakomeye bakagira ubwenge tugira ubwenge mw'abantu b'Imana birakomeye umuntu wese nihuta asenge yegera Imana avugane n'Imana ye. Ariko ahantu tugeze, nimba tugeze n'aho abantu biyita ngo ni ba Yesu, aho singaho turacari ku gusenga ibintu byose na Yesu yigeze kubivuga kimwe. Baravuga ati none abo bene abantu tuzobamenya gute? Bazakumenyera ku myambaro yawe, ariyo mirimo myiza yo gukiranuka. None sasa bazatumenya ku myambaro. Ivugo tuvuga zonyine saba zatumenyera. None se mushuma ndabyumvise, menye ko mwafataga umwanya munini cyane wo kubana n'Imana, mwebwe ubwanyu twabaga mu butayu mukabona umwanya. Ubu ngubu abantu bafite verse yoroshe ivuga ngo ni pesa moja tu, nuko irahagije. Ariko uhaye Imana n'amasaha 3 ntaco byaba bitwaye. no musho ukiraho ngaho umunsi umwe Imana yigeze kumbwira, umunsi umwe irabe ngo ndagusaba icacumi. Icacumi musabye ni iki? Ndabwira ngo icacumi mbwire Imana ibyo uzompeza nzoza icacumi nzoza nkiguheza toya. Ati icacumi ngiye kugusaba niki? Umunsi ugira amasanga. Umunsi ugira amasanga 12. Ugenda ufata umunsi kuri amasaha 10. Amasaha 10 gusa. Kure mu isaha imwe. Ugenda uyifate izaba icacumi cyaje. Ntibyananiye. Isaha imwe gusa. Isaha imwe. Nti waba uri mu rugenzo waba uri he ufata isaha imwe. Kazihura uwo munsi yagazihura nyine ari wanagize ibibazo. Niyo saha yagwanyijwe kurusha ibindi byose. Uzi ko ari aba bacu bamwe ntiriwe mvuga baza bagera n'umunsi wo ubaha bacuruza isaha yo gusenga bagafunga. Abantu avuze cyane ngo negeze mbona tugenda mu modoka twashika tuvuye mu Rusenda tuja Ibuvira. Imodoka yabirimo nk'abantu nka 5-6 hakabiyo bavuga bakama bavamo kugira ngo babone uburyo basenga. Mbisahi bari bateye ubwoba. Mbisahi nukuvuga rero abantu baba dukurikirana bumve ijambo ry'Imana cyane. Guha Imana umwanya ubwacu twebwe Imana yahaye impano twebanyempano nico kenshi nzambwira n'abaririmbyi kabwira n'abandi bose, niba umurimo ugiye kukora banza ubusengere wewe, ubusengere utwara umwanya, ufata icumweru, ufata iminsi 3, ufata iminsi 4, usengera ijambo, urebe umwanya wo gusengera ijambo, usengera imitima y'abantu ugiye kubwira ijambo ry'Imana. None se wagenda ugatambuka hari imbere mu minota 5 ngurasengera ijambo, usengere imitima y'abagiye kugukurikirana, hanyuma rwose hariho wenda yaba twebwe ari intege nkeya, abandi ni abanyembaraga mu minota 20 15 yosaba amavuta, agasaba imbaraga, agasaba guhishurirwa, agasengera abayobozi ba gahunda, agasengera abaririmbyi, agasengera iteraniro, izo mbaraga zikamanuka. Birashoboka. Ariko kuri bamwe habaga n'abanyeshuri bamwe bari babanyabwenge bazabumvira mu ishuri, ngira ngo ariko iby'Imana suko amasengesho n'amavuta zaryosha ibintu. Amasengesho uzubona hari agatabo kamwe nasomye ka Ololi Mwenguni ishano ku isi. Yego. Ako gatabo n'ubu ngubu nzani bakarankomesha. Kari karimo ibintu bitatu. Kunumva mushuko. Yego. Kari karimo ibintu bitatu. Yego. Wenda ndakuvuga nk'ijambo haba ikiganiro, ariko mu kiganiro cyo hepfo cyane kija guheka karavuga ngo mwitorero dushake nk'abantu 3 bakomeye kugira ngo dufatire itorero turifate neza. Dushake nk'abantu 3 bakomeye. Nono abo bantu 3 bakomeye ngo umuntu wa mbere ngo ni umuririmbyi, ngo kuko umuririmbyi ngo yaririmbye ngo bituma itorero rizamuka rigira imbaraga nyinshi. Ngo none sasa uyu muririmbyi azamura amateraniro, ngo yamara kuzamura amateraniro akinjiza abantu mu buryo bw'umwuka w'Imana. Nitumara gufata uyu muririmbyi tumaze kugira uti itorero rigafite indirimbo ricecetse, biza kunibutsa wa umunsi avuga ngo nimushire abaririmbyi imbere tubone kuja ku rugamba. Abasoda mwese musubira inyuma tubane dushire abaririmbyi imbere. None sasa
uwo muntu wa mbere kubera ko ngo iyo aririmbye ngo atuma haza indi mpano ngo y'abahanuzi ngo abahanuzi bamara gufatwa n'umwuka wera ngo bakavuga amabanga yacu yose ngo wanafunua siri zetu zote kubera ko baririmbye gasasa aba bahanuzi ngo bagafatwa ngo bafatwa ngo bagahishura amabanga ya Satani no nza kwibuka yandirimbo wanafunulia habari na maneno yakayetokea kwa mwisho wa dunia. Nukuvuga ngo iyo baririmbye uyu muririmbyi naririmba aratuma abangaba bafatwa ngo nibafatwa ngo barahishura amabanga y'ivyo twari duteganyije gukora baravuga amakuru. None rero ntitwemere ko aba bantu dufata umuririmbyi dufata umusenzi ngo umuntu wa gatatu ngo tushike mchungaji wa kanisa ngo abantu ko ari batatu ngo nidufata ngo kanisa lote muzima ngo tumekusha kuteka nyara. Nukuvuga ngo nidufata abantu ko ari batatu ngo kubera kuko nguyu mushumba ngo azagenda ngo akiyanganisha abakristo ngo akagarura abakristo ngo ni ibintu byinshi ngo ibizakora ngo bituma ngo abantu benshi bakomeza kuba mu kanisa ngo batari bafite kuri bamwe. None sasa bitutagira umwete Satani wakaragira umwete wo kuguma kudukura mu umwe. Tumvaga sasa cyane no impamvu kera abantu bageze bagira gutyo nuko twabaga mu matayo cyane kurumva twari twarasize amari uzuko n'igihe cy'abashitsi bagaza baza twagaza twimuka no kumarira amarira ukamusanga umuntu yimutse ku buriri yaraye mu kirambi mu imbaraga umushitsi akararira ku buriri wowe ukarara hasi. Ibyo byose byari umwete wo gushaka ijambo ry'Imana byo kugira ngo Imana ivugane natwe. Yesaya 56:10-11 reka nsoma gusa naratangaye ndiko ndategura isomo rivuga impamvu Imana yagiye igereranya abantu n'ibintu. Ndiko ndaritegura kubera ko hari ingero turi mu gutanga twazitanga mu rusengero abantu bakiyumvira ngo ko turavuga abantu nabi ngo ni nk'ibitutsi ariko sibyo by'ukuri ni ijambo ry'Imana. Hano aho wari uvuze rero abaririmbyi uvuga abahanuzi uvuga n'abashumba. Hano muri Yesaya haravuga ngo 56 n'umurongo wa 10 wenda hano ndiko ndabona batabigize neza natangaye n'iri jambo 56 n'umurongo wa 10 haravuga ngo abarinzi be ni impumyi bose ntaco bazi. Tumvaga sasa tumva ko tubaye abarinzi niko nyine nico ganaringarukiyeho abarinzi ngobe ni impumyi bose ntaco bazi bose ni nkimbwa zibirage zitabasha kumoka. Noneho nariko nibaza igituma bagereranije aba bantu bakabagereranya n'imbwa. Noneho baravuga ngo imbwa isanzwe ngo ikiza gituma imoka ngo izimoka yuko yabonye akaga. Yego tambwe izimoka itabonye umubandi n'umujura. Hoya ariko nigita usadide Bibiliya zigenda igereranya ibintu ariko iyo bivuze mu bantu ngo ni nk'imbwa zibirage nukuvuga ngo umuntu utavuga yabonye akaga nibiryo uzubona ngira ngo abasirikare baza bashira abantu ngo ni kuburinzi uriya nuwo kuvuga ngo nihaza ndagira ngo umuntu ahita arasa n'abanyesirene uzi ko bagiraga ngo ngo muvuze bari bitangaza. Noneho nico rero waruvuze uburyo abantu batakiri baso ariko bagatekereza ko bari buze gukora imirimo ikomeye kandi basinziriye. Abarinzi basinziriye sinanarangije n'uwo murongo reka tuzi haravuga ngo abarinzi be n'impumyi bose ntaco bazi bose ni nk'imbwa zibirage zitabasha kumoka bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga ni abungeri batabasha kumenya bose bateshuka inzira baja mu yabo ubwabo umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Numva Bibiliya ivuga ngo bakarota guswa
kurotaguzwa ubona ko baba tuba twasinzira cyane twumva pa ngo tugasinzira cyane. None umuntu umeze gutyo aritega ibitangaza by'Imana, none wosinzira cyane ikibazo wamara ko bangura kuritega naho ikibazo mushumba ngiye kubaza none haje kandi nibyo Yesu yageze akora. Yahuye n'abantu bikoreye igipoyo babarira nta warusha namubwira yamagenda yamaja kuri nyina aramubwira ati humura bati igipoyo ni mukigarure. None se ko mwavuye hano mukagenda Rusizi Imana yabatungiye urutoki, ise biracariho nabyo bibuzwa na kurya gusenga kumwete. Noneho uzi ikibazo gisigaye kiriho si bo mu bitekerezo byanje ko ntekereza ni bitekerezo nyine gutekereza ko ntekereza jewe ndatekereza ubu nyine habaye iterambere dusigaye dukunda ngo baduhamagare ako tukunda ngo Imana duhamagare nebyo nta matelefone yahabaga nta matelefone yahabaga telefone yari Yesu gusa ariko mwikintu gikomeye ugashikaho yari none ubugati ari telefone wigeze ngoyi danje conzi inzi ruguru ecography y'ababyara neza yari amasengesho yari amasengesho ndagira ngo ari abantu bazi umukobwa umwe n'umuma mu bunyine yabyaye umwana amwita mudaheranwa simbize gutyo nyine nibirya abantu muri ahantu none mugasenga twari benshi uhitamo ngewe ni nguko yahitamo nundi turamusengera ngo tumare kumusengeraga ecography ya Yesu iravuga twari dufite abantu bazabahishurirwa nje nageze nkunda kuvugana ubutumwa baravuga ngo azabyara umwana w'umuhungu niwe yabyaye. Ejo bundi turi kundondo umwana w'umukobwa aragenda aje mu bitaro arakuzara ari kubise birananirana umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu bise birabura amaze iminsi 3 mu bitaro bise birashira umuntu yamasubira ko yari ameze arataha iwabo cyumweru cya mbere cyumweru cya kabiri kwezi kurashira kundi ngo kuje gushira duhuriye mu butayu ngwi nane nkwereke turamuzirika gutyo uwo twamuziritse mu ijoro ry'iposho mumufunga gatambara munda aho namamuga ntari kwiyabo zanshinge zizana ibisi uwo mungu wari umuntu wo mwitabona kigazi ati kare twavuye aho niyinga mu gitondo tujye kuja kwinjira arataha iwabo aje kwambara abahuzo ngo avi wabageze haruguru ku ruzitiro afatwa n'inda ahamagara nyina ati ntabara ibitara kugira ngo nuko wenda utazi ni mu bijanda kugira ngo agere kumuramza mubega mu bitaro biramunanira azarira ku ruzitiro nubu nyine muri iyi minsi ejo bundi aho ariko twari tubwira abantu ngo baje ibintu byarahinduranye igituma tuvuze ibi ubu ngubu abantu bagomba kuja kuri ecography bakaza kubaza haraje ga technology ariko igihe cy'Imana hatariho ibyo ngibyo niko byakorwaga nuko niko yabikoraga none yabatungiraga gatoki kubera ko nda telefone none ubu nyinega byaroroshe nuvuga ngo babahamagare kandi bishijisho sari barasana bishijisho ryageze ribona nyabuna mwaretse ama telefone Imana ikazibona sigaye namandera kuri telefone ko bampamagaye turi kubana no mu rusengero ukagenda gasima niba yagutumye n'umuntu waguhamagaye wampamagaye nyine nubwo nyine ari byiza ko muri rimwe yaremye ngo bajana na Yesu utabara abandi ngo niba zagabana imigisha oya ariko ubundi bagaza bazana umurwayi bakamenya ngo bari abaza basenga bakamuzana no tukatuga tugenda nimwe museye mugenda kandi tukaza gusengera mu mazu yabo niho byapfiriye none se amazu yabo tuzuko ameze biragoye nyine none uzi ko hari ahantu akarere amahombi uzi usanga hariho umwuka gusa wo ndibuka rimwe i Bujumbura twagize amasengesho y'amezi 2 turi kumwe na Peter Kamusore Kamusore nawe yageze ahudumiye yageze ahudumiye Kamusore yageze ahudumiye noneho turasenga utekereza amezi 2 twageze
turaramwo bugaca mu gitondo tukagenda tukoga tukanywa icyayi tukama duhita tugaruka saa 2 tukama twirwamo noneho abarwayi basigara bazi gutya yinjiye gutya bamwe bakamatangira kuruka ni harya mwari kurya ni harya mwari muri kuriya nyine nibyo nukuvuga ngo ahantu haba imbaraga bikaba nka kwa kundi kwa Sawuli yatumye abantu ngo nibaje gufata Dawudi inayoti yirama bashika abantu bakaza bafatirwa n'umwuka wera mu karere karimo imbaraga n'amasenge ibitangaza byakorewe hano i Remera twari tugisenga muri aya mezi 8 tugisenga umuntu ugushika gutya baba kare Rugina aje umuntu umeze gutya gutya wambaye bimeze gutya gahunda niyo musubizeyo uziko ka musore musumwe ku mugorore twari ko dusenga akatura ngo hagiye kuza ngo umumama ngo yambaye igitenge kimeze gutya ngo n'urukweto rusa gutya ngo n'igitambara gisa gutya ngo amare yamaduhindukirana yamavuga ngo ni nyina wuyu aho twumva gutyo ni nyina wuyu ibyo ni ibintu byaba gutya muri segonda imwe abari aho igihe cyakabunda twagiye na marehemu kirabika njyewe na marehemu kirabika twagiye kureba Kabunda na Rukema tubasanga mu nkango ngo dushike gutya twinjiye bagisenga gutya bamavuga ngo mwembi ngo umwe afite umukandara undi ntawe afite Kabunda yamavuga ngo nije waragahonja nageze ngendana umukandara kugira ngo ipantaro imfate cyane yamavuga ngo niwe ufite umukandara ngo wanyu ntawe afite ngo amare ntituravuga baracicaye gusa muri cya cyumba bamavuga ngo mwembi ngo umwe afite diplome ndi ntaye afite nije utari uyifite uwacu ni wari uyifite bamambura ngo ufite diplome ngo uyu ntaye afite wumva ibyo bintu tutarase bataraho gasasaga uzi Kabunda na Rukema umuntu yagasobanura yaje kugira ngo urataye ngo banza uhagarara ngo tugende umudore ngo dara warutari none ye umuntu yiri wacuruza amandazi undi yacuruje tomate ngo araza gusengera dayimoni hunge biragoye kubyumva biradusiga ariko ibitaro ni ibitaro igituma ibitaro byitwa ibitaro ni ukugira ngo abantu bajeyo bakurikiranwe hariho indwara zimwe bamara bakavuga ngo abantu ndi bagisenga ngo byagize intege nke ibitaro wa murwayi nawe wari uri harya ngo yari amabaraza ngaha 6 y'abarwayi siyo Yesu yasanze wa murwayi naho nyine yarahari se yarahari kunyuza ubona nubwo tugira cyo turarwana n'abantu bakomeye abadayimoni twigeze kugenda tugiye guza gusengera umurwayi ngo tumare gushika twishiye gutya umudayimoni yamatwere nyana nawe ngo ariko nasengewe n'abantu benshi nawe yabaye kubwira yawe wacu yamyahunga nanje narahunze yamya duhunga atwerekwa twese nanje narahunze mu Kagogo abantu bo mu Kagogo murabizi igihe Nataniyeli yararwa Nataniyeli narinjiye mu nzu twinjiye turi 3 ico genje sinasengaga ngo mane namanicara ku muryango ngo twishyere gutya yamama ngo se kariya nako ngo kaje kugira gute ndaceceka ngo amare yamahaguruka ngo haguruke mama mudaherana turansanga mu rugo naho hano ndumbona narahumiwe na dayi ngo kariya nako ngo kariya no gute ndaceceka yabayinga jewe uyu nguyu yamabwe ngo ariko ngo kariya kakamuganako kuraje wewe wakamuga kandi yamambaye amagara mwizera ngo kiga kandi nibwo nari mubonye bwa mbere kazanjuguma honde kujuguma ariko uyu muntu amaze kwinjira mu mbaraga ubwo ndi mwumve gutyo icyadufashije twari tumaze iminsi 3 mu butayu namabwe ntimwite kubyo baba bavuga byose twinjire dusenge gusa nje bucoge nari ndaratangira gusenga wewe twari uko mudayimoni yatweretse tuvuye mu butayu araba ngo hari abantu 3 bahagurutse bavuye mu butayu ngabare baraje bicaye ni wari kwaheza gahunda abantu baba musengera harimo twise imbaraga zari zamugezeho none abantu bakibwira ko byorosha ndi byorosha si byorosha muri iki gihe ndi muza ndeba kareba kakomana none se mushumba kugira ngo wenda tutaza kurambira abantu ngo ikiganiro cabaye kirekire ariko murumva intego twatuganishamo ibyo bintu byose Imana iracakora
haracabuze, ibihe biraturemereye, biratugoye. Nta buryo twasenga Imana ngo idutize izindi mbaraga. Ko mbona shuguri, abantu babaye abanyakazi, abantu babaye isi kiragenda ihindagurika, abantu kurya no gukora no kugira. Nibaza ko twasenga Imana uwo mwete dushiramo, wenda tugatwara niyo minsi 2 cyangwa 3 ihuduma y'ukwezi. Kurabona wewe ikigiye ishoboka? Akazi nakazi pastor. Akazi nakazi. None ihuduma se urabona izo bikishoboka gute? None se mvuze ngo ngiye kwitaka ko ntibizoshoboka. Ubundi nuko twego tusaza tubimenya. Ubundi nta uzurebana n'Imana. Wowe uzureba ikibazo. Imana ikareba ikibazo cyawe ufite. Nuko wowe utumbira Imana gusa. Kaba ngo ngiye kumuvya Imana. Imana izireba ikibazo cyawe ufite. Ariko igihe cyose wawe ureba ibibazo byawe, kurumva Imana iyo ntibikitse kuri bya bibazo kuko nibyo wahugiyeho. Tiyana gukoresha yo gukoresha gutugiye mu byawe. Ntuzubona habe n'ibyifuzo byinshi tugira no hanze. Ugasi ibyifuzo tuza dutangira tuvuga ngo dukeneye inzu kayibona, inzu ikeneye igipangu, inzu kayibona, igipangu kakibona, ati ikeneye imodoka ukayibona, hakeneye amadamu ukayibona, hakeneye abana. Ni cyacifuzo ni cyo nyine. Uko twagize irari ngo tumare kugira irari kitwareba gusimana. Kurumva ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tugira gute, ibyo dusaba ngo nibyo twiyumvira. Imana iracakora, Imana uko yariri, Imana iracatabara. Twobaho tukaza tugira kweza amezi 5 titwatwatura titwatwatura tukaba ngo turarahe. Iri jambo ni igitangaza. Ukwezi kugashira, ukundi kukaza kugashira, turi mu materaniro mwaturirana ibyaha, muje mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara. Naho rero indwara zimwe zishobora gukira kubera kugira gute, kwatura. Hari abantu bunyine basigaye bavuga ko hari ijambo bambwiye ndanda umuntu ari mu kubura uko agira, ariko nyine ni kurya Paul yavuze ngo dukubita hasi ngo impaka ngo zirwanya kumenya Imana. Izo mpaka tuzazikubita hasi kandi tuzabirwanisha ijambo ry'Imana. Ntabwo turivuguruza ku byo tuvuga n'ibyo twizeye kuko bamwe babitekereza. Kwihana si ubuhanga cyangwa gusha mu bwenge ngo nkeretse kwanamuza gusa ko bivuga. Hari abavuga ko kwihana kwarangiye nta mpamvu yo kwihana, ngo tuvuguruza ngo ibyo Yesu yakoze n'ibyo tuvuga, ariko sibyo. Dufite icyo twizeye. Njyewe uyu nguyu nje uyu kubera ko byamfashije, sinoja mu masengesho ndabanje mu niha tibibaho imbere y'Imana. Nukubanza ukitunganya. None wowe woje imbere y'umuyobozi wambaye nabi bigakunda. Ukuza wambara mu rugo woje imbere y'umuyobozi ariko ibyo ndi none tugiye imbere y'Imana ni gute twogeje imbere y'uki? Ni imbere ya data. Mane dufasha bantu b'Imana. Umuntu akizwa rimwe, umuntu yizera rimwe. Kunanirwa kubaho, gucika intege kubaho, gusubira inyuma kubaho, kugwa mu byaha kubaho. Mwoye kubihakana nubwo Yesu Kristo yaducunguye, tukabambana nawe, tugafana nawe, tukazukanwa nawe. Ibyo ni mu buryo bwo mu mwuka. Abantu ntibakaza bishira mu kibanza badashoboye. Nukwiyita ikintu tarico, ukiyita nico udashoboye gukora, kikaba ku rurimi gusa. Kurya Imana yabwiraga abanyesirayeli ibyo muvuga si byo biri ku mutima. Abantu bazabananirwa, abantu bazabasubira inyuma, kandi ukugarukira Imana nukugira gute ndibisobanurwa ngo duhakanye imirimo ya Kristo ibyo yakoze. Oya, titurabihakana ntituzigera tunabihakana. Reka rero sinzi ikindi uri butubwire wavugaho, ariko twari kutuganira uburyo Imana ikiza. Ariko yavuze inzira zikomeye, yavuze ngo kubwirana ibyaha byacu kandi tugasabirana, ariko kwihana ngo bizabikiza indwara byonyine. Njewe navuganye, hari umuntu wari kuduha ubuhamya, ngize iminsi mbaye mbivuga, yari kuduha ubuhamya bwa rugari. Haduha ubuhamya bwa rugari bw'umwana w'umukobwa washatse
ngo amare gushikagira imyaka 5 atabyara. None ngo aza kwa Rugari, ngo ashike kwa Rugari ntigeze amusengera, yarasenze gusa aramwira ati wa mukobwa wewe ugenda usubire kwa so, uje kumusaba imbabazi niwe watumye utabyara. Undi ati si papa, ati gute? Ati so yarakomeretse mu ishakwa ryawe. Aramubwira ngo igihe yakuguriraga ibirongoranwa ngo ntibyakwiriye ibirongoranwa, arakubwira ngo ngenda ibindi nzabyohereza uranga. Ibyo ntibyabaye. Ati uramubwira ngo nagenda agurisha inka yarasigaranye imwe, arakubwira ati mwana wanje inka imwe izarera barumuna bawe n'abasaza bawe. Uramwangira. Ntiwamwangiye. Ati so yagiye kugurisha inka ababaye yuzuye agahinda, ugende uje kumusaba imbabazi, uze kwihana kwa. Aragenda ngo amare gushikabwira se, Isa aramubwira ngo nukuri nagiye kugurisha inka mpaye ngenda mvuga ngo umwana wanje arambabaje, nari nuzuye agahinda n'umubabaro, ariko sinamenye kwico ngicyo cyatuma utabyara. Mwana wanje narababaye nguhaye imbabazi rwose. Ibi tubivuga abantu bagira ngo ni imigani, bakagira ngo biroroshe. Imvugo y'Imana iraremereye. Nico gituma Yesu yabwiye abafarisayo ngo igituma mutazi imvugo yanje ngo nuko mutazi ijambo ry'Imana. Kutamenya ijambo ry'Imana bituma tutamenya imvugo y'Imana. Bariya bari abagabo bazi imvugo y'Imana. Umwana w'umukobwa yashitse aratwita, ariko yabanje kugira gute gusaba imbabazi. None abantu bari mu kuvuga ngo ntangorane, ngo ibyo kwihana bireke. Niba wewe wumva ko ukiranutse, genda ubijyemo, genda usubire mu byo wari urimo, numara kubisubiramwo hanyuma tuzahurira mu ijuru. Hari ico dupfa? Ntaco dupfa rwose, nta naco dukirana imanza, tuzahurirayo. Wewe warababariwe, byararangiye, numara usubire mu byo wababariwemo, ubijyemo, wandavure, ukora ibyaha, hanyuma nuko urwo rugendo nimba nta mbamvu tuzahurirayo. Ariko icyo nkubwiye, ijambo ry'Imana ni ukuri, ntirihinduka. Wamurimbye aravuze ngo twarababariwe. Ni koko narababariwe. Uziko iyo muvuze kuri ico kintu inza numva ngifite nk'ikintu, inza ntekereza ndirimbo barimba bagaza barimba akavuga ngo wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamilike. Wanahesabu miaka ambayo wameokoka, lakini mwenendo wao haubadiliki. Naho sasa mwenendo lazima ubadilike. Warakishijwe ni kubera kuri urugenzi rwawe udasobanutse tibikunda. Paulo yaravuze ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye uruhombo ku bwa Kristo, ibyandyoheraga, ibyanezezaga. Arahinduka. Akunzangira ngaho natekereza kuntu Paulo yigeze kubwira abaroma, arababwira ngo nzangira ngo nkore ciza, ngo kibikanye ntaha imbere, kandi akabivuga ngo kandi cyakibi ngo kabari cyo nkora. Mwenendo imyitwarire, wanahesabu miaka bali mwenendo wao haubadiliki. Tuhinduka pipi kwakundi. Abantu b'abashumba, abantu b'abavuga butumwa, abantu b'abanyamasengesho, ko murabwira abantu ngo ntibahinduke mu ngeso, mu myitwarire, ngo nta kibazo nibasambana nta ngorane, ngo nibiba nta ngorane, ngo nibatukana nta ngorane, nibicana kandi bakavuga ko bafite Yesu. None ubwo we wabisobanura gute ko bavuga ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Wanahesabu miaka mwenendo ubadilika. None ngo agakiza nta ngorane, ngo twarababariye rimwe. Bariya babicana bavuga ko bababariwe. Nuguhinduka imyitwarire, imyumvire, imibereho igahinduka. Niba utagira urukundo ari kuvuga ngo waracunguwe, ni kinyoma. Niba ugifite ishari ukavuga ngo Yesu yaragupfiriye ngo arakubabarizwa ngo warababariwe byararangiye, ni kinyoma. Lazima ubadilike mwenendo, mafikara. Hallelujah. Maisha yako yabadilike. Niyo bazabona Kristo. Niyo bazabona Kristo. Ibyo tubiyagazeho nta nabwo badufite. Niba udahindutse mu myitwarire ngo uhinduke ubicitegereza n'ukuri. Yesu yarapfuye uramuvuga gusa, ariko ntacu yakoze ku buzima bwawe. Tuzi uburyo twahindutse, abo twari turibo nabo twabayeho.
nico kiza gituma twirata tukanishima tukavuga ko twaronse agakiza. Ni impinduka yabaye mu buzima bwacu, mibereho yacu, mu mvugo, mu mitekereze, mu myumvire. Twarahindutse, ntitwari abangaba, twari abandi, ariko kubera ko mwenendo umebadilika, mwenendo umebadilika. Imana ibaheze umugisha. Mukozi w'Imana, ngira reka uvuga ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri, hanyuma ndizera ko tuzongera tukaganira nyuma y'ibyo abantu bazabaza. Imana idushoboze, twongere zidutungira agatoki, abantu boye kudutungira agatoki bo, kandi twongere tuzirikane iyo mirimo y'Imana n'ibyo bitangaza. Kandi Imana iduha umwanya, duha Imana umwanya. Yesu yabwiye abigishwa kubera ko yari yabonye byanze, arabwira ngo ni sahimwe imwe irabuze kweri. Mushumba, jewe icyo nabwira abantu, twogenda muri jambo rya Ufunuo bizayishura Yohana, ngo wibuka aho wavuye naho waguye, ngo hanyuma ngo mukore imirimo nk'ayayindi yego ya mbere. Mwibuke ganono, twibuke ibitangaza, twibuke ukuntu Imana yagaziturinda, twibuke ukuntu Imana yagazigena natwe, twibuke Imana yagazishorera, twibuke ukuntu ibyo byose tubyibuke. Nitumara tuse dukore kandi kwa kundi kone dukora kwa kundi. Icyo nziho ibitangaza si byacu, n'iby'Imana. Hari igihe kimwe nasengera Imana ikabe ngo sezera umurwayi yakize, kandi Imana mbona arwaye. Imana ni gute nsezera umurwayi? Ati nta mpamvu nimwe zo kuvuga ngo umurwayi ubone ko yakize. Wewe senga hasiga ugenda gusenga n'ukwawe, ukiza n'ukwanje. Izo ndibikureba, kuko hari abantu benshi baza bampamagara ngo cage waransengeye bigenda, kandi nasenze gusa Imana ko yambwiye kagenda gusa. Kurumva kagenda gusa. No kuvuga ngo hari ibintu bimwe icyo twokwa no kwibuka. Noneho ikintu cya mbere nuko tutokwigwiraho, ureke dutekereze ku Mana. Nimba tuzi ko twavuze ngo turabaye abasenzi, yego tubaye abasenzi, turabarinzi. Umurinzi ntaza sinzira, yego nicyo kintu kiza kiranga umurinzi. Cya kabiri cy'umurinzi, umurinzi n'umuhuza, n'umuhuza w'abantu n'Imana. Abantu bazababwira umurinzi, genda tubwirire gutya, kuno kutubwira ngo mwewe abasenzi mutubwire Imana gutya, mukagenda kubwira Imana bana bantumye gutya, Imana negasoka ugenda ubambwirire gutya. Nukuvuga ngo n'umuhuza, turabahuza ariko ntitumenye ko turabahuza. Ngiki kibazo rero nyamukuru tugomba kumenya, tukamenya ngo dusubire inyuma, kubera ko turabarinzi. Tuje hano dushaka Imana, tuyishakire hano, yego. Niturangiza turebe ukuntu tuvugana nayo, idutume, yego. Tureke gutumwa n'abantu, dutumwe n'Imana, dutumwe gusa n'Imana, kuko nidutuma ndabizi ndi tuzovunika. Igituma tuvunika n'igituma abantu batuvugamo byinshi, badukwena byinshi, nuko twebwe ari abantu bamwe baduhamagara, kandi abo bantu bamwe baduhamagara ni bamwe bafite intambara bikururiye bonyine, yego. Twebwe ntitubimenye, n'abandi bakubwira ngo baduheme, n'abandi bakubwira ngo baduheme, n'abandi bakubwira ngo batugerageze barebe imbaraga zacu, kuko nabiri ngo hari bamwe muri mwe bihishe muri mwe. Na Yesu bagazamugerageza cyane, kuko na Yesu ubwe baramugerageza cyane pe, ariko Yesu yagaza bashobozwa kuko hagira gute ari ahantu masengesho akababona. Yagashaka bamwandyaryamu nuko hababona, kuko abantu benshi babikoresha iki uburyarya. Rero nidushiriye ubu buryarya buzoshira, abantu bazashika basigare bagira gute badutinya. Nico gusa nubabwira gusa ngo twibuke. Imana iguha umugisha mushumba, Imana ibaha umugisha namwe mwakomeje mudukurikirana. Imana iracakora, iracakiza, Imana iracadutungira agatoki mu gihe twabaye mu masengesho menshi, tukaba mu mbaraga zayo. Imana iracavuga, iracamenya abarwayi, iracamenya nibiri mu nda y'umuntu. Wa muririmbyi kandi tugiye kugarukaho yavuze ngo yarebye mu ishanga, ngo yarebye mu nda y'umuntu ngibona mwishanga, ibona abana bazavamo utuye nyuma y'ibihe. Imana iracavugana n'abagaragu bayo. Icyo dusaba umukozi w'Imana aratubwiye ngo twibuke aho twaguye, aho twananiriwe, twongere tuzuke, kandi nitumara kuzuka dusubire muri za mbaraga. Niturangiza tureke Imana iturangire, itubwire, aho kugira ngo tubwirwe n'abantu. Nitubwirwa n'Imana gukorana kandi uko nukuri, Imana irashika ikore. Nitubwirwa n'abantu, yego tuzatabara, ariko byinshi ndibizakorwa
kuko bitangana n'ibyo twabwiwe n'Imana. Imana ibaheze umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana no kurikurikirana. Imana ihe umugisha umugaragu w'Imana, kandi tunamushimira guca bugufi kutwumva no kutwitaba kugira ngo dusubire tuganire. Tuzamenya ko ibiganiro byaryoshe kandi byagize icyo bimara mu gihe komantere zanyu zizadusaba ko ashobora kugaruka akatubwira n'ibindi. Haracyariho byinshi biri mu mutima wiwe Imana yakoze, Imana yerekanye, kandi ibyo bigenda bidutera intege. Turabashimiye rero. Reka nanone mukozi w'Imana tutarambirwa, tudacika intege. Imana yabahaye izo mbaraga nizo gusenga. Twongere dusengere aba bantu b'Imana bose bari imbere yacu bafite ibibazo bitandukanye. Nubwo indwara ni zimwe, hariho iz'umwuka, hariho n'iz'umubiri, kandi Imana imenye indwara ya buri muntu wese, aho umuntu arwaye, aho ababara, ahamuteye agahinda n'umubabaro, maze imukoreho, kuko iri hose, ibona hose, izi umuntu wese, kandi yita ku muntu wese. Karibu rero gusenga. Mwami Yesu Kristo, tutakushimiye. Baba mtakatifu, duhimbaje izina ryawe Mwami Yesu. Mungu wa rehema, Mungu mwenye upendo. Data, mamlaka yote ni yako. Ufalme na uwezo ni vyako milele na milele. Heza abantu kwicuza Mana. Haubadiliki. Biblia inasema hauna umbo ya kubadilika wewe. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Amen. Muzaba mubayicare mwigisha. Mwami Yesu Kristo we. Asante. Jinsi ulivyoponya wagonjwa miaka iliyopita, ndivyo unavyowaponya hadi leo. Ndio mambo tukubwe ngo tugirire imbabazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Watu wanabadilika, wenye hekima wanabadilika, wenye uwezo wanabadilika, wafalme wanabadilika, wenye pesa na matajiri wanabadilika. Haleluya. Ulimwengu unabadilika, wewe haubadiliki. Wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba, wewe ni Baba. Nuru yako iangazie kila mmoja. Haleluya. Daudi yarungana mutushimishimana, yararirimbaga imyuka mibi igahunga. Nibutse indirimbo zakera baririmbaga, abantu bakaririmba. Iyi ni inzira yo gutabara, iyi ni inzira yo gukiza yawe. Wamana we, wamana we, imitima ibabaye, imitima irushe, imitima iremerewe. Bibiri iravuga ngo yema barushe n'abaremerewe umunsi wanje. Ni wewe nyine gusa, ni wewe Mwami uzuhamagara barushe, ni wewe uzuhamagara bakene n'abatindi, ni wewe uzuhamagara batagira icyo bafite, abadafite shinge na rugero. Ni wewe wenyine uzuhamagara bameze gutyo. Wamana we. Haleluya. Turagushimiye. Ubera hose rimwe, kuri Imana izivuga ubona kure. Nicyo gituma tukwishimira. Asandi kuko ba wabwiye Daniel ukiva mu nzu, ngukiva mu nzu ngo namenye ucaguhagurukije ukiva mu nzu. Ndagushimiye. Uzumenye ibiri mu mitima yacu. Ndagushimiye Mana. Mu izina rya Yesu Kristo. Kugira neza kwawe gusange buri muntu wese ahwari, abaryamye ku bitanda, abari mu mazu, abishwe n'agahinda n'umubabaro, uyu munsi wa none Mana atewe n'ibyo ntazi njewe, ariko wewe uzi w'Imana we. Ihumure ry'Imana ribasange mu izina rya Yesu Kristo. Ubongere kwizera. Haleluya. Mu izina ry'Imana. Medila palai kondila blishile. Mana ya wewe warubabaye, wewe warucitse intege, wewe wari wihebye, Imana ikongerere kwizera. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zizura, imbaraga zitanga ubuzima. Umuntu wese Mwuka wera w'Imana ibi mukwiye w'Imana we nabonye. Mana yo mukarimbeho, Mana nabonye muri gitabo, Mana ikaziba, nabonye muri gitabo, Mana ikaremi musigiti cy'umwembe we. Mana nabonye ndakubona wayo ugenda. Sinakubonye, sinakumvishije. Mana narakubonye, Mana yo mukitasha utambuka, nakubonye wakora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi Mana ikirumbi. Ai, haleluya Yesu. Haleluya, haleluya. Mana ya na kabiri, Mana ya na kabiri, Mana ya na gatanu. Haleluya. Niwe urya, niwe urya, niwe urya, niwe urya. Haboneka Imana. Mu izina rya Yesu. Haboneka Imana. Data turagushimiye kandi ndaguhimbaje. Turagushimiye kutabaye kandi ukijije. Mu izina rya Yesu abantu barabwiraga yego.
biseze tubyizeye. Amen. Amen. Imana ibaheze umugisha, mugire ibihe byiza, kandi turashimira umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha. Asante sana. Ndizera ko tuzongera tugutumire kandi maze tukomeze dusangira ibyiza. Yego yego. Mugire amahoro y'Imana, kandi umwami Yesu ahaze ibyo muyisaba n'ibyo muyisenga. Murakoze.